Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Amasua maluya makalya mataglaktan jibaw kichkan okhlegon plegona kayna tariki chay karamuchkanchik Rimarininchi nisqan programanchikwan sábado domingo revista semanal Rimarininchi wakuchiraypanchirayka kariki ña wasillaykiman llaqtallaykiman chay kamullanña tukuy rikchaq willakuykunata qhiperikuykuspa chaynaqa willakuykunacha kunanqachkanchik pichqa punchaw abril killo oranchipis 8:07 de la noche taytanchipis sutinmi rimakuykuylla y kaykunariki willakuykunantay tutapaq sicariokuna riki chay wañuchiqkuna llaqta waqachiqkuna wañurachin kay wawra nisqanpi huk kayna desayunukuna esquinapi rantikuqta chay wañuchisqankupitaq como balearqaku ladonpi kanman karqa kimsa runakuna paykunatapas qhaperusqa chay bala iskay runakunas motopi riki hisp'aykamusqaku hinaspa chay desayuno rantikuqta ipanchanchikta balata rikachaykusqaku panichanchikman balata kachaykusqaku y como ladonpi karqa runakuna paykunatapas qhapirun riki incluso huk warmachapas kasqa chay ladonpi paytapas chay bala qhapirullasqa imaynanpitaq kaykuna pasakuchkan wawqiykuna palaykuna porque kay panchanchikta riki mañasqaku qullqita pagawayku nispa pero mana pay pagayta munarqachu chaynapi riki wakiqkunatapas paytayna wañurachisayki pagawanaykim nispa manchachinanpaq riki balata kachaykullaspa wañurachillanku wawqillaykuna panichalyaykuna mari kay programallanchikpi mamallay mama taytallay tayta nisunchik imataq pasakuchkan kay yunkapi wawqillaykuna pallaykuna kay yunkapi kay sector Gentabamba nisqanpi mana kanchu pase wichikuykun rikaw qayniypapas kay pasaq punchakuna parachakunawan igual kay machente lawaman bajana chatuku qaqakuna kachkan siempre sulmanan chaykuna sulmarichkara ñataq sulmaron alchaykun ñataq sulmaron alchaykunku kunanlla riki chaykaramun kay willakuy kunan tuta kaqay kay fotopas tuta mandamusqanku manas kay Gentabamba nisqanpi kanchu pase qaqa ripukuykun ñanta riki ñitirullan y chaypi achkallaña carrukunapas sayakuchkan mana puriyta atinkuchu mana waka yunkaman chayayta atinkuchu nichkan wawqillaykuna palaykuna chay nichkan wakman riqkuna kisaykunan tuta chayraqpas wakiq lluqsichkanku paqarin trabajanankupaq ama illachikchu nispa nichkan o tomar sus precauciones uklaw ninkunatapas ankisa pasakuychipis utaq suyachaykuychik hasta kichakunankama nispa nichkanku riki wawqillaykuna pallaykuna entonces kay sector Gentabamba llaqaya Gentabamba kunanchalla kay willakuy chaykaramun kamas rimachkaptillanchik Tintin nispa chaykaramun kay willakuy Gentabambapi mana pasi kanchu pero wawqillaykuna pallaykuna mana kunanllachu sino kay machente lawpipas kunan achillay pachapaq manas pasi kasqachu kay waqtallanman
mejor huchata churayku sonchik. A ver. Kay machente laupipas manas pasi kasqachu kunan kay achikay pachapi wawqiykuna palaykuna. No hay pase nispa temprano riki mandaykamularqaku willakuyta. Kay yunkaman ri kay para tiempukuna kasqanrayku sasa kachkan, seguramente pasaykunapas subisqa kachkan, y kunanqa kay Semana Santa nisqaraq pajarinqa riki llamkaymanña rina. Kunan riki ya domingo resurrección, ya riki kunan temprano, riki pasakorqa 3 de la mañana hasta 5 de la mañana procesión carga y chaypi tukurqa kay Semana Santa. Entonces kunan punchawmantaqa Limaman y chayñataq llaqtankuman Astanakuyña riki. Entonces chay Astanakuypi aqueqa riki trabajoman chayta munachkanku imaynatapas y chay munaqkunapaq kay sachakuykachkan principalmente kay yunkaman riqkunapaq. Kunan achikyarusqa kay Machentelawpi riki jaja wichiykuptin ñan tapasqa chaynallataq riki kay Gentabamba nisqanpis incluso chaymanta qhawarisonchik wawqiykuna palaykuna kunan tuta riki mana kanchu pase nisqanqa kay justamente kaypi video sector Machente y Gentabamba ñan kanchu wawqiykuna ñan kanchu kay carretera riki kachkan carretera chayna ña solarpi carros principalmente camionetas wawqiykuna tukuy punchawkuna mana karqanchik pase mana karqa incluso kunan tuta futita mandaykamanku ñan kanchu pase nisqa yunkaman kay Semana Santa kunan sutiqta riki karqkunan sasachayku ripukaykamusqa derrumbe perjudicados con los pasajeros, no hay pasante ni tanto ni transbordopas. Paraja, no hay muy agaya no te puede poner por muy cachas tanto tapachay y reina la última toga y ahora no la última casca. Ni amruna pasa España, aumenta se trajo de todo el pato. Pero ina la última caminata como para que camina la última caminata. Seguramente en cama, para pegar ahí, el carro para un cote de calzón, yo carro para brisa, para no pasa con una pelea con una cayunca, lauman, no hay pase, chayna cuidaban ya yunkaman ariqkuna riki cuidawan chaynallataq wawqiykuna palaykuna mallaymama chaynallataq riki kay Waqrachuku chay Waqrachukupis kakun chaypipas igual semana pasi kakullanchu wawqiykuna pani challaykuna mallaymama nachata churaykusunchik Brasil kaypi churaykusunchik ya está wakpipas igual yanqaña carrokuna wawqiykuna palaykuna sayakuchkan kunan domingo mana kanchu pase incluso kaypi bueno mejor que willakuytaq tukurusunchik porque avisopas chayamuchkasqataqma avisontinkunapas chayamun kay willakuy kaypi nichkan wawqiykuna palaykuna kay Waqrachuku provincia Marañón qari kay Yuncalao kay kunan domingo 5 de abril para exacto churaykamunku nisyu parakuna kasqanwanmi kay Portachuelo caserío Agensu distrito Cholón provincia Marañón chaypi mana kanchu pase tránsito vehicular mana kanchu chaynaqa transportistakuna señores pasajeros chaypi riki atrasakuchkanku mana destinunkuman chayta atinkuchu tanto
lluqsimuq tanto oreja igual a otra jarkan rico awqillaykuna pallaykuna incluso kay fotuta mandaykamos huk ingeniera chayman riq ingeniera de jefa de Provías Tarapoto paypa kay foto mandamusqa Provías manta ña wakpiña tarikuchkanku paykuna justamente kay fotota mandaykamullasqaku awqillaykuna pallaykunaspa nichkantaq ñuqapa celularnimi kay número nish claro wak zonapi kan mana chay numerotaqa riki hunakusunñachu kaypiqa mana chayqa riki ñuqanchikpa sonanchikchu sino wak yunka zona riki awqillaykuna panchallaykuna así que llaqtakunaman rikutiri principalmente kay yunkalawman sasachakuy kachkan kay yunkanchik law wakpuno law y kay selva central y norte law pas kay yunka jawarina chayn saschakuypi wawqillaykuna pallaykuna cuidado ya illaychik wawqichallaywan pallaykuna principalmente señores choferes conductores qamkunapa makichikpi kachka jarka usutikichikqa bueno mana riki problemachu solamente huqawchata yakuchata tantachata gallitachata apachakuna y chayta mikucharis parik ama kayna sachakuypi tarikunapaq kaypi huk futupas hina chay zonamanta chayaykaramun caserío Ajengo chay lawmanta kay hukninqa carrukuna kularayakusqa kayñataqmi hina chay kaqkunapas seguramente kay foto kaya moto purinanpaqa limpiarusqakuñama kayqa falla geológica nin wawqillaykuna pallaykuna kay Cholón lawpiqa mallay mama falla geológica nin entonces altumantachik kayna iplikaykamun kay carretera purinanku law hinaspan kaynata afectaron riki chaytaqa chaytaqa riki alchananku qawanqawanlata kananku mastachu iplinqa chayllapiñachu takyarunqa chaykunatapas riki mana chayqa pasaykus maquinaria limpiarunqa limpiachikaptin kaqlla sullmakuykunqa iklikuykos kaqlla sullmakuykunqa hasta maquinariatas pederumanqa kay yunkapi wawqillaykuna pallaykuna kay yunkapi hayninpa perderun maquinariapas chay hina kay yunkapi sampanchupi chay parachaykamurqa tutinatin tuta lluqsispan yanapakullarqa ama lluqllayapa llaqtata aparunanpaq pero chaqa maquinariata chay gobierno regional maquinarianta aparusqa perderunmi nishkanku chay maquinariata perdisqam kachkan iman chay perderon chay alchachina kachkan nishkanku menos una maquinaria chay descolmatacionpaqa apasqanku maquinariami que chay lluqllapi ama mas chayna sachakuyman llaqta churananpaq justo paramuchkata justo lluqllarichkaptin yanapakusqanpim chay sachakuy riki pasaron kay yunkapipis así que derrumbe wawqillaykuna derrumbe kay fotokunapas mas fotokuna chayamuchkan waka norte lawmanta kayqa huknin foto allita tenemos otra foto hina kayllam así hina kayllam kayqa hina kay punta kaqllam pero más ancho chamantaña y está más rimari niswanchik wawqillaykuna pallaykuna a ver también ahí está otra foto de hina chay zonamanta transportistakunapa mandamusqañam kayqa kay hukniñataqmi naparikaw chay ingenierapa mandamusqa kay punta qhawasqanchikkunapa ingeniera mandamusqa kayñataqsi ariki kay altumanta sullmakaykamus carreterata aparusqa bien chaynam sachakuykuna kachkan ñanchikunapi wawqillaykuna panichallaykuna mallay mama imataq pasakuchkan kayqa riki wak Bolivia lawpaqña Boliviaman illaspaña chayta qhawarispanchik chay parukuna movilizacionkuna huk lawkunapipas kachkan Boliviapi wak Ecuadorpi kay alza de combustible kasqan arayku mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari chaynallataq riki cierre de campañapi kurrikachachkanku kay akuñapis kunan chayamurqa kay Huamanga minaspa riki
inalla kutirikurqa mana ni conferencia principallatapas ruwakurqachu rimankuna tupaykuqlla puhamurqa y kunan último encuesta lluqsiykamun chay tayta Aliagan bajaron desde 14 manta hasta 8 nichkan mamallay mama 14 a 8 son 6 puntos 14 maña chay kuchi Aliaga haypachkarqa y kunanqa haykallapiña kachkan 8 llapiña 8 a ver 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 son 6 puntos. Aquí con eso seja 8 mantas subieron 10 man nichkanko. 10 llaman subieron. Y chaynallataqa López Chao subichkan nichkanko, Belmont subichkan nichkanko, chaynata Roberto Sánchez subichkan nichkanko, wakiqkuna subichkan chaynata nichkanko. Oqllaykuna pallaykuna última encuesta kunanriki lluqsiykaramun chaynata nichkanko. Pero mana chay encuestakunapikqa sonchu ya kay semanaraq kachkan nichkanku más de 36% o kachkan manaraq decidikuqraq runakuna. Entonces kay semanapi decidikuykunqaku además kay Semana Santa kasqanrayku chayraq kay semanata taquchachakuykuspanku riki bueno payman votoyta qusaq ninqaku riki y chaymanta 14% paykuna susaqa riki mana mayqimanpas votasaqchu nichkanku chaynas kachkan últimos chay encuestas nichkanku pero mana kay encuestakuna chaqa nichkanchik ñachkañam incluso chay Beto Ortiz kay tayta Castillo Palaciomanta qarquchiq chay paypuni nichkan ama creychikchu kay encuestadorakunapi manam paykunaqa imam kaqtachu churamunku chay garantisqa nispakuna nichkanku. Bien, pero mana chayllachu kunan chay pasakurun problema oqllaykuna pallaykuna para los seguidores de López Chao despidikurunqapas imataq pasakurun kay Kaskucha rika Kaskucha Ahora Nación kunan chay cierre de campañanta ruranku riki kay sector Purina vía Arabi asilo chaypi riki kay zonapi riki chay hatiqninkuna rinko bueno López Chautaqa waka punulawpiq kuyankutaqmiki porque López Chao chaskiykurqa universidadninpi chay UNI nisqanpi Universidad Nacional de Ingeniería chaypi samaykachillarqa chaymantam kuyanku pero mana chaychu problemaqa imataq pasakurun chay campañapi corrikachaq wawqillaykuna pallaykuna chay carro chocaron kaypi oranpi qhawachkanchik kay taqñusqata hinaspa wañurachin wawqillaykuna pallaykuna huk runata y kaypi nichkanku kayna campañapiqa iskayñam runa wañun nispa mamallay mama entonces bueno mana cuidawan kayna campaña ruwasqanku piriki kaykuna pasakun wawqillaykuna pallaykuna kaqalla kaypi kay videota qhawarisunchik a ver alchachaykusunchik kay partita afectanqa riki kay tayta López Chaota kaypi principalmente punupi riki kay López Chaupaqa runankuna achka niqcha allincha riki pero kay sachakuy pasakurun kay carro taqñu chukarusqamiki chay Purinapi yachaqta mana kaypi nishutachu riman chay Purinapi yachaq panchanchikta sarurun nin wawqillaykuna pallaykuna bueno kaypi mejor apagaykusunchik chay rimasqanpaq uchalla mana ancha uyarikunchu kaypi garbaykullachkan kay huknin carrutaqa qhawarunchikña policiakunapas wakpi kachkan chay campañapi corrikachasqankupi kay panchallanchikta kaymunkullapi carrupa pedazunkuna sarurun hinaspa chocarunraq kanpas kaypi chay kay yana autochamik chay ruraq kachkan Ahora Nación Casquito mata en plena campaña nispa niqaram kaqayqa uraqmanta hamuchkan kay video kay wak carrumiki kay ay imataq kay kayta alchaykusunchik
chay kullawaychik alchaykusunchik chay kaqlla kutichaykachisунchik qipaman ahora sí kunan Susaq ahora sí kunan chay hawakuchkan qayawak autochamiki chay runata wañurachik paso chukarusqarqamus paqway destrozado carro destrozado carro awqilaykuna pallaykuna kay López Chawpa chay hatirinkichunkunapa carro mas rimari awqillaykuna pallaykuna mas rimari kachkan mas rimarikuna pero pajarinkunapa ñariki churasunchik kay noticias nacionales nisqantaqa kay noticias internacionales taraq riki puntachaykusunchik awqillaykuna pallaykuna porque kay sábado domingollaqmi chay noticiata riki hawarinchik pajarin sichu tiempo kan hinatinqa politicamanta rimachkasunchikraq pero mana riki kaypiqa siempre nisunchik yanapasunchu kay congresopi chay ñataq chay paykunapa chay brazonkunata huk sutikunawan riqtapas y paykunapa contrampi siempre rimachkasunchik porque llaqta waqachiqmanqa manam chay apoyunchikta junanchikchu porque apoyunchikta quykasunchik chay llaqta waqachiqkuna hinatinqa toda la vida chayna llaqta sufriqlla waqaqlla llakiqlla kanqa riki wawqichalay paycha mamallay mama último minuto Tribolini Rosario chaypipas mana pase kanchu mamallay mama entonces kunan domingo chay pasakuchik wawqillaykuna Tribolini Sibia Rosario no hay pase tampoco wayqu hamukuykuspan kayllata hawaykusunchiknata hawachaykusunchik kayta mientras rimanaykaman rikawqa wayqu hamukuykuspa wayqu hamukuykuspa kayta wayqu aparun carretera cancho carretera kay maquinaria rispan amanta limpiamuna kichaman ñanta no hay pase Tribolini Sibia Rosario Tribolini alta baja ninchu chaynaraqman clawamanqa bien noticias internacionales qamaña yaykusunchik wawqillaykuna paychallaykuna pero mana chayman yaykusqaspa chaqa Semana Santaman rimachaykusunchik rikunan Semana Santa tukun ñarik wawqillaykuna pallaykuna kunan domingo resurrección temprano rikaw kay domingo achikay pachapi madrugada nisunchik chaypaq riki ña señor ninchik que según historia medina o historia bíblica principalmente o historia cristianismo chayman riki kawsarimuro qaña riki atinqa kunanqa llaparuna imapas rurayman ña kutiykunan chay fiestakuna actividadkuna festivales tukuy chaykuna riki tukuyninman ña chayan huk festividadkuna hamuchkanchiki juniopi mayopi Día del Trabajador bien chaykuna ya son casos aparte ya okay Semana Santa llamiki huk hatun raymi a nivel nacional bien wawqillaykuna pallaykuna kay noticias internacionales mana nacionalachu sino incluso internacional wawqillaykuna pallaykuna incluso internacional pero claro huklawkunapi cada uno actividad turakunku kay Semana Santa Ayacuchana el patrimonio de la nación nisqanmiki maqta riqsisqa riki a nivel nacional incluso internacional ña ninchik ña rikawaqku watankama kay Semana Santa kay Pascua ripukun kay Ayacuchum riqsisqa kay Semana Santawan chaynallataq carnavalwan ñataqmi Arequipa chaynallataq waka Cajamarca paykuna alli carnavalta ruranku inti raymi chaywañataqmi Cusco Todos los Santos pues Ayacucho pero mana llumpaychu pero más Ayacucho mientras Navidad Año Nuevo chayntam a nivel nacional mana chaypiqa ancha kay Semana Santa hinachu bien chaykunan chay festividades principales riku wawqillaykuna pallaykuna bien watankama ripukun kay Semana Santa con eso yaykusunchik kay willakuykunaman kay tayta Donald Trump kay semanata nin kaynata iskay o kimsa semanapiqa ña llapa trupanchik ripukamunqaña waka namanta waka
Medio Oriente manta chay estrecho Hormuzta ñam kunan kichaykunikuña nispa nin porque kajay kaypi incluso chay Miami Herald nisqan huk periódico Estados Unidos mana kayllachu sino achka como ejemplo chayta churaykunchik achka periódicos estadounidenses chaytariki repiten wawqillaykuna pallaykuna entonces kayqa kikin Donald Trump rimasqa payriki nin ñam ganaronchikña guerrata Iranqa ñam perderonña manañam chay capacidad misilística chay mistipinata chayta rimasunchik imañam chay capacidad misilística ñam misil ninkuna tukuronña awk iskayllañam kachka ñam tukuronña manañam riki kanñachu nispa chaynallataqa ñam perderonña incluso jefenkunatapas llapantañam wañurachinchik y puchuchaqkunañataqmi riqapakuchkan riqapayawachkanmi tayta Donald Trump pasta firmasunchikña Pacífico waykuña amaña atakanakusa nispam riqapakuchka qunqurachkankuñam yaqaña makiyta pues muchachkanku kay iranikuna chay jefenkuna entonces mana ñuqallaña mana dejakuchkanichu incluso nirqaraq kaynata nispa niwarqakum qamñaya kay ayatolayku nispa chaytapas rimarqaraq wawqillaykuna pallaykuna ayatolanku kananpaqsi riqasqaku pero chayqa llullaya kay Donald Trump riki allintam llullachakuyta yachan facillatam rimayka imaya chayna runakuna kan wawqillaykuna pallaykuna pero chay llullanta haypaykachikuntaqa llullakun haypaykachikun porque nichkanña manañam chay capacidad misilística kanchu nichkan hukpiqa chay misil ninkuñam ña tukurunña chay dron ninkunam ña tukurunña nispa y chaypi riki kay iskay semana nispa kay semana uknin semanataqa ña chay guerra tukunanña ripuchakunanña periodistakuna nin porque Irán hinalla riki diferentes medioskunata hawasunchik natinqa amenazachkan atacarosaykim base militarnikita atacarosayki nispa siempre amenazachkan riki Irán hinatinmi pero Iránqa hinallataq amenazakuchkan hinallataq misil niwanmi tukuray nispa siempre amenazakamuchkan pero qamqa ninkitaq manaña misil ninkanñachu nispataq nispa riki periodistakuna tapunku hinatin Donald Trump imanintaq ari ñam tukurunña misil ninkunaqa ari hinallama amenazakuchkan pero imawantaq atakawasunchik imatataq disparamunqaku warakanqaku chaypas sutin chay perdigones chay perdigonera nisqanwan disparanqaku ima chayqa balinñachum chayqa chaywanqa imatataq ruranqaku nispa wawqillaykuna pani challaykuna nichkanku chaynata nichkanku llapa prensa Donald Trump rimasqanta riki nichkanku pero chayta kikin Donald Trump ya niki nin chayta Donald Trump puni nin y chayta repetichkanku dos kay nampa nichkan riki kay willaku ñam vincerunchikña ñam ya cualquier momento ña petrolunta dueñakuykusunña ninñataq entonces kaywanqa musharachikun de que mana chiqaptapuni chay capacidad nuclear nisqan paypaq kachkanmi chay Irankunapaqa chay bombas nuclear chayta rurayta munachkan chaymi manaraq ruraruchkaptin chay kitananchik ama ruranankupaq nispami jikutakurqaku pero kunanqa nin manam guerrapim kachkanchik ninñataq chayna pasakuchka wawqillayku pero imataq pasakurun justo chayta rimachkan Donald Trump llapa periodicokuna chayta repitin chaqaya chay ratullanpaq en menos de 8 horas o sea huk punchawllapi pichqa avionta wakiq niskan incluso qanchis avionta nispa pero según datos oficiales iraníes chaynallataq Medio Oriente diferentes medios de comunicación nin incluso periódicos de Estados Unidos repitichka incluso kay Perupi kaq prensanchikunapas repitichkanña pichqa aviontam Estados Unidos pata chay Irán riki atacarospan wichirachin kayna avionkunas kanman kasqa iskaysi kay aviones kaymi chay avión de guerra
Ojalá palayakuna, haya kaypi incluso prensa estadounidense para que publicamos. Irán confirma derribó segunda casa nena kay runa chayra kachkan kaycha runa chayra avión de guerra tas que Estados Unidos pata asare que hayparon chay misil inastoñuira chinka uñatami kay helicóptero kay especial helicóptero avión chuka helicóptero chimay kay especial kay tawanse kay na richaktawan y kay pejawachkanchi kayita kayqa mana nacho mana ukaychos chay casa ukaychos drone imachos mi kay drone kuna kan Estados Unidos pak macho chay avión saykuna especial drones espía chaytas kimsata chayta wañu chayta destruyeron mankasqa kay Irán kuna. Entonces, punchallape, Donald Trump nichkan, ñam Iranta no destruyeron cheña, atacaron cheña, ñam capacidad misilística kan ñacho, ya imams manan defendicuit atin ñacho. Más bien me ejército mandaico son chique chunca warangata, chayapa ñam kachkanko, nispa incluso mandan ñama ejército tapas, pero manam chay ejército aguantancho, jainim panirga ikichiña, chaytak chayeros jasa, altonta, la marcochanta, pero ejército iraní se suyaros panligo vale a paro nispa rike nichkaranch kay semana taps igual rike enfrentamiento caron rike avión de guerra con awan siempre atacan a kuchkanko pero Trump chaymanta imanintaj tapun rike pero nerjan que iskay kimsa semana llañam guerra aguantay konja Irán ñam perderon ña ninkitaj konanja avión ninchikta destruyeron nispa tapun periodista ko inaten Donald Trump rike nin hinama chayna yachasqanchik hina rike guerrapim kachkanchik nin pero Donald Trump manam guerra chukaiga solamente son servicios operaciones especiales operaciones especiales me caiga manam guerra nispa porque guerra paga kikin kay congreso kay proyecto ley kay gobierno presentaten aprobamonan y manari que presidente ya guerra torasa que nispa ninancho. Entonces, chaykunata rike hapengako kay Donald Trump ta destitución nisqanta ruanankupaq porque paynin guerrapim kachkanchik chaymi wicharachinko nispa. Are wicharachinkoma misil nanchikta avión ninchikta nispa chaqaya avionkuna ima avionkunataq karqa F-15, A-10 y F-35 chaykunata rike wicharachinman kasqa ojillaykuna pallaykuna. Pero kaypi mana imanisuantaq kaypi mana o sea Irán huktariman pero kay pichqa avión wichichisqantaqa liu aceptan incluso kay prensa Estados Unidos pas chaytaq publicanmi nispa sino que chay markallanmanta que paykuna pakachkanku chay principal chay importante más cuesta avión nintas chay destruirapunku pero paykunataq nin manam chaytachu destruirunkuqa chay simple chayllantam destruirunkuqa nispata Donald Trump rike nin wawqillaykuna pallaykuna pero imanintaq hina kay Iránmanta pacha comandante militar chay tayta Donald Trump taq mejor qhariaychik ya presidente kayninmanta chay runaqa llulla manam kanñachu capacidad misilística nintaq pero kaqay ñuqayku destruirapuykiku chay avionikichikta nispa riki kay más bien tashay asesor militar iraní riki nin wawqillaykuna pani chayaykuna chay yanqañan chay Donald Trump nikichikqa mejor qhariaruychik ña nispa niskarqanchiktaq kay qhallarinimpi rimaspa Iránmi ruygapakuchkan jefinkunam ña ruygawachkan ya Donald Trump firmasunchik ña pasta nispam nin pero imataq pasakunqa kay gobierno iraní kaqa publikaykaramun celular ninta nas kaypi kachkan kay Marco Rubio paisi cada rato hayapayan kaypi justamente kay urachallanta hawasunchik hoy 2:42 2:44 2:50
251, 251, cada rato hayapayan, tililili, tililili, que el gobierno Irán ñataq mana contestanchi. Entonces, chay ruigapaco mana gobierno Irán o chay líder kunacho mana. Chay ruigapaco chaya pastaña de firmación nega, chigataponega, kikin Donald Trump. Mana kikincho hayan, sino Ronallanta, chay Marco Rubio, ni chay técnico, chay ministro de guerra. Pailla tariki jicota ya hayaron que ñacho parla hecha de una vez parla en obtener que are aceptaron ga bueno parla son chiqui ya ves aceptaron y ahora sí ves era ruiga peochcam irán cajaya hayamos hanis patikranam pagri que kusallaña kan pero gobierno iraní ni caramón desde cancillería en realidad Marco Rubio cada rato haya para camochcan manam o sea Estados Unidos parte manta mana ñoqayku hayaqkaniku incluso kaqa mana contestaniku nispara grikao kaqa último hayakuyninta publicaykaramu awqillaykuna pallaykuna mana chayllachu chay hukninta kay punta kaqta mana kay pichqa aviontachu sino más puntantapas huk avión tariki iskay pasajero iskaya chorirqa imaynaya pero iskay pasajero ninmi huknin manacho chay paracaidistawan wichispan riki kay Irán allpaman wichiykunman kasqa chaytas riki salvajarisqa helicópterokunapi kay ejército Estados Unidos nanchiktam chay pilotonchiktam riki wakpi wichikurutin wanchita monachkanku chayta rescatamos wanchik nispe natinse Irán ñataq mana dejaron chay ni chay pilotonku rescatanankutas imaynanpi porque chay pilotokuna riki tachata valen porque son pilotos especiales chay avión especial kuna maneja riki chay piloto awqillaykuna pallaykuna naptin riki salvajarisqaku kay helicóptero chay destruisqanku kaypi kachkan imanas dejaron kuchu awqillaykuna pallaykuna ni chay runanku rescatanankutapas mana chayllachu awqillaykuna pallaykuna mana chayllachu sino kay Rusia, Egipto nichkanku riki desde Moscúman risqa riki kay Egipto parte unakuna parlaq parlaqchi querirqaku y chaymanta kay ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov chayñata riki chay Egipto lawmanta nin riki kay guerram llakipaq kay Iránwan kay Estados Unidos chaynallataq kay Israel chayñataq chay conflicto palestino chay riki porque kay Israel miki vicinunkunatapas atacachkan manam chay Irán llatachu chay Franja de Gaza nisqanta chayñataq riki chay Palestina nisqan chay waqtantapas Líbano nisqantapas Israel qaliw vicinunkuna atacayllapi ocupakun awqillaykuna pallaykuna justo chaymanta nisqan llakipaqmi chaykunata uyarinchik llaqtata kay runakuna kay autoridadkuna guerrata ruraspan waqachin nispanin kay ministro de Relaciones Exteriores Sergei chayñataq chay homólogo otros Relaciones Exteriores de Egipto Bata Abdelati paypas nintaq riki kay guerraya de una vez riki tukuchunña ama sigichunchu tukuchun kay guerra nispa riki chay justo Moscúpi parladerqaku reunionta seguramente reunión bilateral ninku chayta riki ruwarqaku y chaymanta kayta publicaykaramunku aspataq nin garantía kachun riki llasapa llaqtakuna defendikuspanku hawkayay haypanankupa nin sí pues porque sapa llaqta independiente autónomo imaynapas kayta deben pero Estados Unidos ñataq nin mana
payqa kasuanchikchu paytaq atakasunchik manan payqa petroleonta minanta jorenta qullqinta dejawanchikchu por lo tanto chay gobierno ya qhariyasunchik huk gobiernonchikta churaykusunchik kasuaqninchikta chaynapi llapa riquisankuna llapa petróleo quri qullqin suwakunanchikpaq nispa incluso kay Perumanta suwakuchkankumi chay empresankunata kama entonces chaykunata rimarinku kaypi riki kay iskay gobierno partemanta kachunyariki kay Estado de Derecho amaya kaynakuna pasakuchunchu hinaspataq chay paykuna riki kay a través de televisión estatal chay rueda de prensa nisqanpi publicaykaramusqaku chayñata riki pichqa watañan kay guerra Rusia Ucrania kunan watawanqa wawqillaykuna nisku kunan watawanqa pichqa watañan mallay mama pichqa wata guerra chay guerratapas kikin Estados Unidosmi rikurichirqa chayñataq Israel contra Irán chaytapas Estados Unidostaq rikurichin nispa chaytapas rimarinku tumpanku Estados Unidosmi huchayuq kay guerrakuna tanto Ucrania Rusia kananpaq tanto Palestina Israelí iraní chay guerra kananpaq nisqanku ari qaynawatapas chaqay Franja de Gazata kay Israel atacaron liu destruyeron paqwaychata sapinmanta y chaykunatan kay Israelmi chay ruraq kachkan nispa ninrik wawqillaykuna panchallaykuna chayñata riki kay Guardia Revolucionaria Iraní o sea kay gobierno iraní nisunchik paykunas atacarunku chay plataforma de Amazon nisqanta wak Medio Orientepis kan kay Amazonpa chay oficinan chaypi kachkan computadorankuna base de datos ninku centro de datos o base de datos chay machu maquinakuna kakuchkan chaypi huk hatun laboratorio chaypi chay Amazon chay hatun tienda especial kay Amazon riko wawqillaykuna hasta Amazon nintaqa rantiwaqmi online ninku rikaw kay internetllanta rantiwaqmi ima productotapas hasta pachatapas, carrotapas, hasta helicóptero, aviontapas rantiwaqmi imachakunatapas rantiwaqmi nasqaykita kay purinata, pachakunata, pukllanata, imatapas Amazon es una tienda online. Entonces chaypas chay centro de datos o base de datos kan riki kay Bahrein nisqanpi y chaytas kay atacaron wawqillaykuna pallaykuna porque incluso mana chayllata chino nichkanta amenazachkan Estados Unidos ta kaqaya Amazon ta destruyen incluso Google taps amenazarqa pero atacaron ñachu imana chayllataqa mana yachaykunchikrachu porque atacayta munarqa Google Amazon chaykunata Google papas kachkansi wakpi chay base de datos especial rik entonces chaykunata atacachkan hinatin kaywanqa kay empresa Amazon chayllapa información nisqanta perderonqa nispa nisqanku ari kay Amazon hatun tienda riki wawqillaykuna pallaykuna pero chaqay ninña riki kay gobierno iraní chay Guardia Revolucionaria Iraní chay ukumanta pacha kay jueves punchawtas chay compañía tecnológica Amazon nisqan chay Bahrein tarikun chayta bombardeaykunmanku kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna hasta chaypas pasakuchkan mana riki kay guerrapiqa ejército purallatachu sino hasta kay empresakunatapas atacachkanku chayñata riki wawqillaykuna pallaykuna kaymi huk resumen kay quilla guerrapi ña quillaña incluso kunanwanqa maschanña riki pichqapun suqta punchaw ña riki quilla suqta punchaw chanña kay guerra kay Medio Orientepi kasqa chaymanta ña resuminta hurquykamunkuña kaypi nin riki Estados Unidos o kay Norteamérica paykunas riki fabricanku isqun chunka misilta watapiña watapiña isqun chunka misilta pero mana riki kay taxa misilchatachu sino hatun misilkunata riki fabricanku wawqillaykuna pallaykuna chay misilkuna riki cuestan millonninpi mientras kay Iranñataq rikaw chay dronninkunaqa
más barato $10,000, $15,000, $20,000 hasta $30,000 cuesta con allá ta fábrica. Huk misil estadounidense fabrican en Guanga, Irán fabricaron ya chunkata, iskay chunkata, 15 chunka, hasta pachak taña, chay drone taña. Entonces, chay presión una taps topachichkanko. Entonces, si es un chunka misil ta watape fabrican en aspaga quillapes fabrican cojaicayata hanchis o pusaj misillata quillape. ¿Ya? Fabrica de mantrimachkanchi. Pero kay quilla guerrape haika misil tañas kay Estados Unidos kay Irán manta otak chay bases militares nisqan manta otak kay portaavión nisqan manta kacharin mancarja 900,000 misiles. 900,000 misiles China dañas que Irán man que Estados Unidos mandaico. Entonces 900,000 misiles haika pa chaninchasca. Si huk misilla 2 millones, 4 millones, 5 millones China chanin que Estados Unidos fabricasca. Y 900,000 misiles haika pa chanin takay guerra o que le hagan pelegona. Y pita que guerra favorecen justamente que hay misil fabrica con ata, que Estados Unidos misil fabrica con ata, pero que hay nichkan si chum watape 90 misiles ta fabrican Estados Unidos la tenga 900 misiles taña con dispararon ko en la tenga chunkawata chunkawata fábricas hankutas tukurunkuña más bien que misil taja tukuchkan Estados Unidos hallarinin pe nichkarganchuña capacidad misilística tukuruña Irán paja kanña chokay misil ninkuna nispa en realidad jamás Irán pacho chay misil ninkuna tukuchkan sino Estados Unidos para que estadística o estadística 900,000 misiles chainatas dispararon. Huk killachallape. Mientras Irán ya también que chay barato chaninta chay 20,000, 30,000 dólares para chanillanta chay dronconata cacharichka. Entonces, 300 pejari que chunka. 3 millones paja haikataj pachak. Huk misil pa fabricananko pachaka drontaña fabricaron ko iraní kunaj. Entonces chay diferencia. Entonces pin fracasachkan kay pinichkan Estados Unidos me fracasachkan. Estados Unidos pa chay Israel pa misilinga tokoruchkan chay tachik tupachin como ñuqanchik pa tokoruchkaña paykunapas tokoruchkaña nispariki Irán manña tumpanko pero Irán nin ñuqayku paqa kachkanmi tawa pichqa wata guerrapi peleachaykunanchaypaq hasta chunka watapas aguantarosaq como ñuqayku guerrapiqa preparasqam kakuchkaniku nin Irán ñataq wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu como kay ninriki kay tayta Donald Trump ñam capacidad misilística Irán para tocoron ñam misilinkuna tocoron ñam perderon ña nispanin chayta nita tocoroptillan chaqay avión ninta liu destruirapun hinaptin kay Donald Trump penjaypi quedaron wawqillaykuna penjaypi quedaros pampiwan mi tuparon jefe inconaban general ninconaban toparon hinaspa a través del secretario de guerra de Estados Unidos Pete Heges paitarik ordenay como mana kikin Donald Trump sino secretario general de Kamaikach hinaspa nikoron señor jefe de Estado Mayor Randy George ripuchakoy kay guerra oirampi mana atinkicho nispa aviaronko wasinman wawqillaykuna pallaykuna kay especialista kay guerra ruwaqta mana payqa cualquier runa sino especialista incluso kay guerra Irak chay puntata karqa riki
chay guerra Irak chaypipas ñas participasqaña hinaspa especialista kay jefe de Estado Mayorqa kay jueves punchawta riki justamente ataquekunaka miércoles tarimarqa Donald Trump hinatenqa hina chay punchawlla paqarintillanpa ya Estados Unidos avión ninta liu destruyapunku chaypi piñarokon Donald Trump hinaspa manday con secretario nanta mana riki kikinman tumpananku paqa vivuniqtalla kachkanqa ñuqa churarqaniqa paymi ruraq nispa tumpanakunankupaqa manday con jefe de secretario de guerranta hinaspa qarqurachin mana payllatachu paytawan kuska chay altos mandos militares chaytas aviaron wasinman chunka iskayniyuq jefikunata chunka iskayniyuqta kay justamente paykuna chay guerra Iranpi participachkanku seguramente aviaronku wasinman porque manan paykuna atinkuchu kay guerra Iranpi ganaruyta paykuna mana allintachu imaynata chay mana allintachu dirigen paykuna huchanpi perderonchik kay guerrata nispa o perdichkanchik kay guerrata nispachu imataya chay Donald Trump pensaron hinaspa chunka iskayniyuq paywanqa chunka kimsayuq jefeta aviaron wasinman hinaspa paykunapa reemplazonta musuqta nombraykun musuq jefikunata entonces chaypim especialistakuna nichkan kay Donald Trump kayanqa lokoyaron especialistakunata qhariaron kunanqa musuqkunata nombraron chay musuqkunaqa mana yachanqachu como mana yachaspan mana atinqakuchu astawan nispa wichataqchum kay Donald Trump riki kaynata rurasun niptin paykuna manam kaynatachu kayna pachata ruranaqa nispa riki ancha mana kasukacharqakuchu utaq kamachiptinpas kaynam waknam ruranaqa nispa nirqaku natinqa kay mana yachaqkunaqa Donald Trump ninqa kayta ruraychik y chay mana yachaqkunaqa allinmi ruwasunya wakta ruraychik allinmi ruwasunya nispa riki ninqaku seguramente titirikunata nombraykun musuqta nispa especialistakuna nichkan wawqillaykuna pallaykuna imaynama especialistanta riki aviaron hinaspa nombranqaqa musuqkunataqa nichkan ahí está wawqillaykuna kay Donald Trumpa kay mejor dicho kay jefe de Estado Mayor Randy George paytaqa nombrasqa 2023 peraqsi kay Joe Biden nisqan paysi chay nombraykosqa justamente kay guerra Rusia Ucrania chay qallarichinanpaq chaypi nombranman kasqa hinaspa riki hinalla kay gobierno Donald Trumpipas hinalla tiyarqa hinaspa kay guerra Iranpi participarqa wawqillaykuna pallaykuna entonces kunan qhariarunku destituirunku nisunchik hinaptinqa mana payllatachu inuchaq nichkanchik chunka iskayniyuq altos mandos kunatawan chay guerrapi participaqta aviarunku imapiya kay guerra karunqa tukurunqa nichkanku mana chayllachu kaychapi kayta yapachaykus tukupachaykosaq como periodistakuna tapun hinata ya perderunkuñam irankunaqa nispata nirqanki Donald Trump arinam chay guerra haynama guerrapiq kayna helicópterokuna avionkuna imapas wichin wañuykanmiriki nispa chaywan defendikurun hinaptinsi masta tapuyta munanku justamente kay problemakunaman hinaptinsi kunan kay Donald Trump wichqakurun chay sala situacional chay sala situacional siempre hasta que llaqtanchikunapis kay Perupipas nombranku chay sala situacional imapaq chaypimiki chay tiantiyanakunku imakuna pasakusqantapas allintachu ruwachkanchik manachu imataq faltan chay sala situacional chay imam kaqta riki analizanku entonces chay sala situacional pues wichqakurun hinaspas mana ni prensa yaykunantapas dejanchu mana ni prensaman declarakuyta munanchu porque chay Donald Trump cada rato riki alabakuchkaq Iranta ganaron chiña guerra perderon pero Irán kutirikun kutirikuptinñataq mana defendita atichkanchu hinaspan
Rike kaypi mejor pakakurunña prensa mantanin wawqillaykuna pallaykuna. Mana chayllachu kay guerrapi ñarik análisista hurquykunkuña na primer análisis nichkanchik. 900.000 misilista hayka pachanintata a ver chay misil 2 millón 3 millón ta churaykusunchik a ver haykata 3 millones a ver 3 3 millones por 900.000 mama llay mama achachallao 2 billones pachanentañas jollita tokoronko kay guerra wawqillaykuna pallaykuna tanto joll chay jollqiwanqa ima obrakunatapas allin obrakunata ruranman incluso Estados Unidos puntata qariki Estados Unidos moderno país desarrollado kunanqa Estados Unidos es país subdesarrollado tren ninkunapas laqla tren chay porquimanpas rantikaramunku laqla tren chay chatarra trenta mientras Rusia piñataq modernizachkanku Indiapiqa modernizachkanku Chinapi modernizachkanku Japonpi Chinapiqa hasta trenkunapas tren bala nisqankuna modernos trenes huklaw llaqtakunapiqa mejorachkanku kay guerrapi tanto qullqita tokunku mana chayllachu kay Dubaiman serikuq riki runa Jainawata risqaku Jainawata kay 2025pi 360 millones de turistas Dubaymanta maqtarimaymi kikakuq chay hatar nisqanmanta ñawak llaqta incluso kay programapi siempre yuyaq chayllapa pachasuwa qullqichata dejanman Dubaynachiki llapa moderno kakuchkanman imakunapas nispa nini entonces chay turismo qullqiwan chay petróleo qullqiwan riki kay edificiokunata más moderno edificiokunata rurarunku en España chayman turistakuna riq qullqisapa kay Dubaipiqa wawqillaykuna pallaykuna hasta quritapas qullqitapas kay tindakunapi rantikunkus kunan kanchu nichullapas turista wawqillaykuna pallaykuna kay quilla guerrapi quillachallapi chinkaron turista kay Dubaipi de 300 millones de turistas en Dubai a 0 turistas chay Dubaita sutincharqaku ciudad de la paz ciudad del turismo año ancha moderno kanchik hasta policiakunapi carronkunapas chay último modelo motokunapi carrokunapi videokuna kachkan kay Dubaymantaqa sumaq llaña wawqillaykuna pallaykuna sumaq llaña wak moderna ciudad kunanqa mana nichulla turistapas chaychu imamanta rinqa guerraman qunqayta waka turismo richkaptinchik bomba chayaykamunqa hinaptinqa chay sirik haykatataq sapa turista dejaq chay 360 millones runa haykatataq dejaq qullqita tensi kunan perdichkan millones de dólares tiendakuna hotelkunas wichqarayakuchkan otro fracaso de la guerra wawqillaykuna pallaykuna mana kayqa destrucción de Irán Israel chayllachu destruinakuchkanku mana sino vecino llaqtakunapas kay Dubái kay Irán Irak Bahrein los Emiratos Árabes Unidos chaykunapi kay desarrollo nisqan chay turismo nisqan mana chayñataq kay petróleo rantiku total fracaso kakuchkan kay Medio Oriente wawqillaykuna pallaykuna aparte chay misilkunaqa chayaspa destruichkanraqtaq pero aparte kay fracaso económicamente kachkanraqtaq kay Arabia Saudí en caída por culpa de misiles Arabia Saudí serik qullqisapa riki kakusqa kay petróleo hasta qunqayta guerra kan hinaptinqa petróleo kay oleoducto mandaros nis proyecto kachkan pero chay
chay avanzachkan pero paygos tanto pérdida porque chay estrecho hormuz chayninta mana jorjuyta atichkankuchu kay petrolota enaspap chay misilkuna chayaron enaspa chay rantikuna petróleo rantikunanku chay refinería chaykunatapas liw destruinakoronku kay ataque perikao enatin chay fracaso kakuchkan kay Medio Oriente pe wawqillaykuna panchallaykuna mana chayllachu kay Israel atacaron más de 340 objetivos en 48 horas. Pues, iskay punchau chayape, kimsa pachak tawachunkan jawakta, kay manwakman bombo, o sea, 340 lugares, ni son llegado, misterimaipe, ataque caron, iskay punchau chayape. Israel atacan Iranta, Irán pascotichiconta Israelta, Israel ga atacan mana Irán yatachu sino Líbano nisqantapas kaqay Líbano tapas bisinun llaqtata Líbano pues kutichikuntaq igual chayna wakpiqa peleo kakuchkan liw bisinunkunawan kay Israel peleakuchkan wawqillaykuna peleaykuna chayñataq riki kay Hezbollah nisqañataqsi kay bisinun llaqta justamente kay Líbano ocupiyachaq paykuna riki munarispa yaykunku paykunapa chay ejército nisqan yaykunku kay Israelman enaspa nin mana paykunaqa riki kay Israelta atacayta munaspachu nitaq invadiyta munaspachu simplemente yaykunku kay Israelqa fácil yaykuyllam kasqa nispa pinqayman kay Israelta churanankupaq riki wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu kay partemanta tukunanchikpaq riki wawqillaykuna pallaykuna Estados Unidos ña haynapunchaw nirqanchik ña justo haynapunchaw rimasqanchikpim kachka amenazaykun ña Iranta aunque nirqa Estados Unidos ña Iranqa perderon ña ya no tiene capacidad misilística ya perdió la guerra yanqallaña huk iskay misilchallawan defendikuchkan nispa pero chaqay hasta avión ninkunata chay drone ninkunatapas wichirachin huk iskay punchawllapi manan iskay punchawllapi huk punchawllapi hinalla atacachkan hinalla misil lluvia de misiles hinalla kaylawan waklaman tanto Israel partemanta Iránman kaylawan kunanja Donald Trump niykuran ya 48 horas kay Irán rindikunaykipaq pero ñataq capacidad misilística perderon ña pero amenazachkantaq chaymi nichkanku qunqaytas chay bomba nuclear nisqanta kacharinmanku haynapunchu chayta rimarqanchik pero kunan kaypi repetichkanchik entonces pajarinpaq chay plazo cumplikuchkan y especialistakuna nichkanku kay bomba nucleartañam chay bombas chay especial chay bombakuna kakun chay uraniowan funcionaq anchaytañam kachariyta munachkan Iránman imapaq chaywan riki rindichinanpaq imaynam chay Japonta riki chay Segunda Guerra Mundialpa bomba atómica chayqa mana bomba nuclearchu bomba atómicata iskayta kachayku kay Nagasaki Hiroshima nisqanman y chaypi riki kay gobierno japonés rindikurqa amañay papay Estados Unidos atacawayñachu nispa chaypi qunquraspan ruegakurqa hinas chaymanta kay gobiernoyta entregasayki nis entregaykurqa Estados Unidosman pero Estados Unidos riki churaykun hina chay reypa churillanta chay churinmi kunankama gobernachkan riki wawqillaykuna kay Japonpi ayratin kunan Japón riki Estados Unidos makinpi entonces chaytas yuyaymanan kay tayta Donald Trump chay qunqurachisunchik chay bomba atómicata kachaykusunchik Iranta timpurachisunchik tenga gobierno iranis ruigapakurunqa así que Irán kichay chay estrecho hormuzta de una vez nispa wawqillaykuna pallaykuna entonces nichkanku kay semanata posiblemente kay tayta Donald Trump como mucho jefekunataña churaron chay jefekunawan punkuta wichqakuykuspa parlakuchkanku hinaptinqa imaraq kay semanata pasakunqa nichkanku ña abril killapiña kachkanchik marzo killa pasaron ña abril killapiña kachkanchik entonces kay abril mayo hasta junio clave kachkan huk y chaykama kay Donald Trump imataya ruranqapas imatay pinsachkanpas ejércitotas kaqlla mandayta munachkan haynin mandarurqaña chayta riki qaryaramunku kaqllaskunan mandayta munachkan
pajarinmanta mana chay kasukuyta munachkanku chinatin pajarinmanta mandayta munachkan yapatawa mandanqachu imaynaya Estados Unidos rigapakuchkan yanqaña Iranta de una vez pasta firmasunchik nichkanña pero Irán semana munanchu manam kunanqa firmayta munanikuchu firmasunchik kachkan Punta Rimay pichqa kaq Punta Rimay kachkan ñuqaykupa nin primero rendición total rendikuchun kay Estados Unidos naspa prometikuchun ama nunca kaqla atacawanankupaq chay principal pero Estados Unidos nin rindikuchun hinaspa entregakuchunku paykuna entregakuchunku chay estrecho Hormuzta kacharichunku entregawachunku chay petroleonku chayta kachariwachunku ñuqayku gobiernuta churasaqku runaykuta y chayña gobernanqa kay Iranta nispa kay Estados Unidosqa nichkan riku wawqillaykuna paykuna bueno tukupananchikpaq kay rimayllaña kachkan China riku wawqillaykuna paykuna huk runata riki nakarunku wañurachinku gobierno China imaynanpi kay tayta Wang chay apellidollan rimasunchik kay tayta Wang siriki warmakunata secuestraspa rantikusqa chunka warmata haykapa chaninña chay warmakuna chaypa trata de niños hinaptin chayta musyaron gobiernospas wichqarusqaku riki uchku wasipi kay 2001 watapiraq chaymanta riki 2006 pi chay investigación tukuptin kachaykurqaku chay Tribunal Supremo y chaymantaqa mana 2006 pi declaranaykurqaku sentenciaykurqaku 2008 pi kachaykurqaku hinaptin si kaqlla riki rantikusqa hinaptin chayta riki por reincidente wawqillaykuna palayku wichqarunku hinaspan riki chay runata 2001, 2006, 2008 chaymantaqa kay 2015 chaypi kaqlla hapirachikuspa condenarachikun yapatawan hinaspa kay 2019 chaypiñataq riki yapatawan prisionman kutikuykun 2015 kaqlla condenarunku chaypipas kimsa warmata rantikurusqa 2019 vinatensi kunanqa nichkan mejor kay runaqa llumpaytañam riki chaypi dedicakuruspa manaña kacharinñachu sentenciarunchik chay condenanta cumpliruspan kachaykunchik kaqlla rantikun imañama chay runaqa mejor nakarusunchikña nispas nakarunku kay runata wawqillaykuna pallaykuna amaña mas kayna warmakunata rantikuchkananpaq mientras kay Perupiñataqmi mana chayqa kanchu kay Perupiqa chay suwakuna riki cárcelman rikun wasinman hinaña hinaspan lluqsikamun kaqlla kutikun lluqsikamun ñataq kutikun chayna kay Perupipas chaynakunañachus chay implementan chay pena de muerte chay famoso pena de muerte chaynataq parte kay religionpi wawqillaykuna pallaykuna Nicaragua riki kay tayta papa kay Perú periki chay caso sodalicio chay sodalicio periki chay tayta kurachakuna manachu chay llapa monaguillukunata violasqa qarita warmita qharichakuna riki mas monaguillukuna tayta kura yanapaq ninkuna chaykuna violasqa chaymiki chay prosupi karqa justamente chaymantamiki chay wañukuq papa Pancho riki paqwaychata riki wichqarurqa chay sodalicio nisqanta chay procesopi kachkarqa a nivel de Iglesia Católica entonces kay tayta Roberto asuminanpaq chay wañuy patanpiña kachkaspa chay tayta Papa Pancho total chata riki chinkarachirqa chay sodaliciota justamente chay Cipriano chay tayta Fujimoripa tayta kuran riki chay Cipriano chaymiki miembro kay sodaliciópe miembro taqmiki kay López Aliaga wawqillaykuna pallaykuna chayta riki kunan Nicaramun kachun yanapakuy riki kay llapa imantapas kay sodaliciopata rantikurusunchik nispa chaypis kachkan 83 víctimas wawqillaykuna pallaykuna paykunapaqsi qullqita ña rakiykunkuña 5.3 millones casi 5 millones 5.300 millones a ver chay haykataq cada uno paq karunqa 5.300 millones entre 83 haykankataq toparon cada uno man casi 60.000 soles ninka cada uno man topanqa chay como reparación wawqillaykuna pallaykuna
como reparación kachun. Pero imatak pasakoron chay tayta Cipriani chay sodalicio kunamiki kay tayta Aliagaman entregaykunku. Entonces Aliaga Balegon, actual candidato, kay presidencia man candidato, paypas parte de sodalicio. Payman micha entregaykunku ama kayna quitarospa. Kayna taruananku, seguramente ya charga coña, indemnización con jamón, nispa, mejor Aliagaman entregaykunku, nispa Aliagaman entregaykur jaco, ojilegona, payaykona. Entonces, chay kachkan kunan kay actual Vaticano Nicaramon, gagaya kay llapa chay organización sodalicio pa llapa imankuna taranticos panchik, chay indemnización kachon, chay violasja runakuna, kunan chay runakunaña, hatun runakunaña. Porque chay paykuna chay watapej kargaku armakunalla, jovenchakunalla karga, 16, 17, 18 años. Con angari que macho señor con años, con 30, 35, 40, chayna guatayos con años canco, pero pay con chay testimonia corja, que caigo pasa corja kai, sodalicio pe, ño caico monaguillo capte, chay taita coragona, violabas con espawilla corja, con bien kai camalari mari, chayna tukuy ning manchaykon, ya son 9:16 de la noche. Jamos sábado domingo camaño con abril piña cachcanche Semana Santa ripocoña, así que pagar en mantaja y mapas trabajo con una rora y magna normalidad ni camaño cotego sonche ripoculiano con pelegona. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa.